Ada. Yang ini Presiden. apa nih si play Undead? Origin ya. Oke. Set. Sudah? Udah. Gas. Live stream boy. Oh, izin Mulai itu itu di di sini. Itu di sini. Ya bener aja lu. Pindah Mending ke bawah, Cok. Pindah. Aduh, pindahin. Ganggu. Ngeri banget. Ya sebenarnya sih stream gue sih nggak masalah. Nah, oke. Nice. Sage only boy. Sapurata. Ini lengkap kak anjay. Dua duelis. Ini mic lu atur di OBS anjir, kayak pakai noise. Iya, noise-nya Kai dari kemarin. Oh noise kah? Ini gua kasih ini. Pokoknya mic kau ke filter apa Iya. ya filter. Filter. Terus masukin ini. Match found. Noise suppression nggak sih namanya? Iya, no suppression harusnya. Ntar aku lupa. Udah harusnya. Iya. Bro. Noise suppression nyalain aja. Udah aman nggak? Aman. Aman nggak? Gue sih nggak dengar. Sebentar. Nah, aman. Aman, Aman sih. nice. Udah. Oh nih. Udah. Only, let's go. I am both shield and sword. Kalau mau lebih enak lagi, masukin EQ. Gak usah ya. Ada EQ di OBS. Suppression. Ini. Terus kompresor. Smoker kita. Only nih bos. E-sport kah? Main pun. Shit. Shit. Ini lagi mode kompe nih. Unrated. Unrated. Iya, Red. Gak apa-apa sih, gue buat grinding BP. Ya udah tadi gue marahin pas like kompe anjing. Wah. Aduh. Marah besar tuh. Karena dia, gue ngerasa dia tuh udah masuk dalam, tapi tuh dia ngumpet di dalam smoke terus loh. Gue kayak, aduh belum di clear bang, gue mati mulu. Aduh. Duelisnya mana? Nggak ada. Ada, dia udah masuk juga, dia nge-clear juga, tapi kan apa ya, kayak nggak terlalu clear Ada blind banget spot. gitu loh, kayak cuma di spot beberapa doang. Yang kayak gue mau nge-planting bang. Aduh mak, gue marah. Habis itu dia udah freestyle TP-nya tuh kadang kayak kok dia TP mulu. Aduh, gue marah. Ya, udah, seringnya gamble sih memang. Tapi dia MVP. Dia ada MVP. Oh, eyes open. Pada marah di sebelah Fotuli. Oh iya. Go. Set. I'm out of here. Ya, pisau tuh Mana udah ya? berubah ya. Jangan dah. Nggak bisa dah. Perex. Anjay. Oh ya, perek. Kalau ada Sita. I'm out of here. Gua liat mid lah. Kalian ke bed. Gotta go. Oke. Neng boy. I'm out of here. Ini apa ini? Ih. Bangke belum siap gua. Ada ISO maju. Recek aja. Reloading. For you. Oh no. Terusnya nggak usah nembus. Reloading. Rame deh. Tungguin situ aja. Bener. Rame banget. Ngambil skin doang. Ada yang lewat atas. Kenapa anjir? Apa? Si Kai ngalang-ngalang ini. Enggak, gue ngecek bang. Ngeceknya nggak usah nabrak-nabrak lah ya. Weh, gue nggak nabrak orang loh. Wall raised. Tunggu. Salah banget aku ditutup.
planting. Oh ya planting. Oh ya gua kira gua kira Ya ampun, belakang. salah banget. Oh, mau ngeplan ya. Marked one. Nah, Ya, tuh, tuh, tuh. balik lagi anjir bro. Ya ampun, udah. Take hold. Reload. Santai aja. Ketarik deh itu anjir. Reloading. Post plan. Cosplay aja, cosplay. Titikin aja yang Boleh udah mati. tandain dong. Entar. Tenin. Reloading. Satchel out. Wah, ada Anjing. Last player standing. Aduh. Belum setengah itu. buset. Iya, oh Belum setengah. Belum setengah. iya ngantuk sih kayak. Wah, tiga. Ya, tiga. Tapi Lu gak bilang. Oh, udah aku bilang Telat. Aduh. Minimal lihat kanan bawah ya. Iya. Gua That's my firepower. telat banget. Got this. Tak nyadar. Ya udahlah ya, pisau round doang ya. Go. Serif ini dong, singularity. Can I get a drop? Thanks. Gotta go. I'll show them. I show them. Lintik kayo. anjir kau main call streaming 240p itu. Hah? 240p? Enggak. Bang, 240p. Udah ada juga. Thank you. Reloading. Marked one. This way. Oh, Catch them. hati-hati itu. Reloading. There. Aduh, gua nggak nampak lagi. Bang, kayak nggak ada yang jaga kan? Wall raised. Aduh, gua nggak nampak lagi. Hati-hati samping. Nggak dicek sama Kai. Sama. Flangnya. Spike planted. Reloading. Flang ada Nice, satu. boy. Gotta go. Woi. Satchel out. Satchel out. Ngapain aku? Sorry banget. Allah Akbar, itu jelek banget. One enemy remaining. Ya, dia kayaknya nggak tahu sih, nggak ada muncul-muncul. AFK kah? Pohon kayaknya. Enggak. Dia tadi tuh nggak Healing. muncul-muncul. Oh, KFC. AFK. Ya. Dia tadi nggak muncul-muncul kan. Biar satisfying anjay. Mana nih? Beneran. Iya anjir kayak kau stream 240 anjir. Anjing baru Bitrate berapa Kai? Mengerikan. Birek gua 2500. Dari 500. Sesuai sih. Ya sih nggak tahu dah itu kenapa. PC gua berarti ininya. I'm out of here. Lah iya Rendernya. 240 anjir. Iya cuma 240 paling tingginya. Berarti rendernya Shake them up. nggak tahu deh. Nah, itu mah dari OBS-nya itu. OBS itu. Gua karena setting Gimana nanti yang aja deh. di komputer anjir. Mending Kalau di lu HP masih- stream dah. End stream. Percuma nyimpen stream kayak gitu nih. Nanti tunggu. Susah bang, masa gua AFK? Sakit mata anjir yang di PC. Kalau di HP nggak apa-apa lah, masih bisa kelihatan. Itu salah aku ngapa nggak ikut kalian ya? Take hold. Di art gua. Oh di art ada. Oh di art. Bring them down. For you. Oh iya gua. Spike planted. Go. Reloading. Bring them down. Diputar. Oh, Tuh. ada. One enemy remaining. Nice. Bomb buddy out. Reloading. Les. DC juga. AFK. AFK. Apa lagi? Buset dah. Gua ambil assist dong. Itu gua. Apa Apa? sih namanya? Perkalian itu. Ah. Pantesan gua kok bingung, perasaan gua nggak pernah itu deh. Kok kayak gini sekarang? Aneh lagi. Jadi ripuh ya. Anjing. Mereka salah bisa gua. selesai. Make them gay up. Kejut. Ada yang nge-flash. Flashnya lewat. Enemy. Ah, udah tuh, udah aman tuh. Harusnya. Harusnya ada yang ngoper. Bring them down. Belakangnya garam. Ngeri banget. Oh enggak. Ini. Lu mana anjir? Oh, fake. Ada tuh. Aduh, nggak bisa Ada nih. maju.
Nice, nice. Nggak bisa maju bang, nggak bisa. Aduh. Bang, oke 85. Bring them down. Dua-duanya sih tuh. 5. Oh, bener nih, Rel. Duanya dari For sini. you. Duanya dari sini, duanya dari sini. Mau maju? Ah, udah pindah tuh. Pindah tuyul. Ada tuh di atas. Last player Ah, standing. bangsat. Tuyul siapa? Tuyul. Dia kan udah mati. Itu Reina. Sorry. Tuyul. Wah gila, nggak nampak gua. Reina tuyul ya. Gak bisa balik gua anjir. Itu kan kalau pas lagi apa Remember, nge-dismiss gitu. Belum masih mau panggil tuyul, anjir Gecko panggil tuyul, what the fuck? Enggak, Gekkonya emang tuyul sih anjir. Iya. Yang tadi itu yang lari. Itu kocak itu. Nah, Gak ada ya juga ya, ada 2 tuyul kalau gitu. ya makanya bingung Gak kan. bisa. Udah tuh, udah aman tuh harusnya stream gua. Hehe. Halo. gotta go. Stay focused. Tapi gua nih agak-agak Gila, kayak low FPS gitu. Go get him. I'm out of here. Where are you? Reloading. Grenade. Satchel out. Bring them down. Gotta go. Halo, Timox. Take hold. Wall race. Wow, wow, wow. Reload. Gua nggak nampak. Bolong Andre. Gak nampak. Bukan apa. My ult is ready. Bring them down. Tai lah itu. Aduh. Aduh. You fought well. My ultimate Udah is mati. ready. Healing. Sini. Hati-hati. The funnel tuh. Ya, oh. Player standing. Any enemies, A. I'm out of here. Ya. Ngapain Gagal anjir? ulti. Pun gagal ulti. Gila, tak ada orang di sana. Sorry. Nah, ntar main sama modal. Go. That Reina is not as fearless as she appears. Nah, tak pin. Oke. Go. Kau ya, kalau misalnya di dalam smoke tuh kayak, aduh gimana ini nge-wallnya nggak nampak apa-apa, weh. Gue bukannya nggak mau. Udah majuin. Wah, dimajuin tuh. Oh, fuck. I'll find Gua lagi you. yang kena. Hati-hati dari mid ya. Reina tadi. Grenade. Reloading. For you. Reloading. Here comes the party. This way. Aduh, ada sound. Aduh, Nice. Barrier grenade. Aduh, Can't wow, use this wallnya yet. nggak bener banget dari tadi. Gak nampak. Di art ya, di art ada. Enemy spotted. Wah, nge-lag. Enemy down. Nice. Bangke. Satu lan, woi. 5 Jangan. Light planted. Wah, plan aja. Wah, kan? Last player standing. Wah, Tuh, wah. apa Your itu musuh, duty Cuk. is not over. Do what I miss. Reloading. Nge-divisi itu, hati-hati. Udah half. One enemy remaining. Last Satu lagi. player Half itu half. standing. Hati-hati. Ayai, Belum, nggak anjir. nggak ada hal. Aduh. Sorry, my bad. Nah. Masih gitu. Sorry, salah. Info fail. Berarti tadi Gua reload lagi tadi. Aduh, kocak. Maksudnya gue gini-gini aja, jiggle pick tuk gitu aja. Normal gitu. I'm out of here. Kira udah beneran half. my bad, salah. Tadi ini di apa di POV-nya si Garam tadi tuh udah kayak mau half cuman dilepas lagi kayaknya. Dia lepas juga. Apa ya? Ada majuin kayaknya. Ah, jat sini mah. Where are you? Nah, aduh. Reloading. Ya Allah. For you. Bentar. Kalem itu ya, kalem.
Kena ding. Aduh salah cok. Oh gua malah ke situ anjing. Aduh, itu smoke apa? Ya salah makanya salah gua. Wall raised. Ah, udah smoke anjir. Ya ampun. Spike down B. What? Last player standing. I'm out of here. Wah. Itu omennya jago banget anjing. Oke cuy dia anjir. Lo, ini tadi siapa yang di smoke di sini dah musuhnya? Jammed my fingers. Gua sama musuhnya. Anjing, dua-duanya di situ Bangki, nggak nampak apa-apa nih. I'm out of here. Iya ditembusin dari itu nih. Smoke anjing bener aja. Pusing Itu gua. omennya emang jago anjing. Ini gara-gara main sama Agoy itu. Gotta go. Skill isu tuh. Skill issue dia, benar. Ya ampun. Ketahuan gua. Go, go, go. Bring them down. Oh belum aja. Air flank tadi. Race-nya nge-flank kayaknya. Ya, siapa yang kena tuh? Ada yang kena. Ada. Dari situ, Ayo, tadi, Bang. anjir. I got Sam. spike. I'm out of here. Oh 2 orang di double pick tuh. Last player Wow, standing. wow, gila. Bingung mau bantu belakang atau depan. Iya, sama. Okay, I only have like 70. Gua di smoke soalnya tadi. Di paranoia. Rexia tuh tadi lewat mana sih dia? There. Sini paling. Gotta go. Kok kayaknya enggak ya nih? Tadi kan sudah bilang si Garam care hati-hati flank. Iya tahu, tapi dia tuh pas banget udah di depan gitu loh. Aduh, gua 100-an lagi. Mulu ya. Ada yang di belakang, flank. Tadi ada sound. Aduh gua nge-lag anjir. Lihat ping gua. Udah, Sama, Bang. Ah, Di dalam. Taken out. Duduk. Ada di belakang kayaknya. Last player standing. Nah, Spike down diculik. A. samperin aja lah. Samperin aja ngapain Samperin jalan aja, anjir. Langsung lari kalau kayak gitu kalau shotgun. Oh, Samperin aja, Cok. Kalau gua pakai stinger digituin kalah dia. Pakai shotgun juga enak dideketin. not. I'm out of here. Oh, low clean FPS. Gotta go. I'm out of here. 30 seconds left. Shortcut. Running low. Take this. bar. I'll find you. Astun situ. There. Mark spikes down. Aduh di ar. I got Spike down A. Ada anjir. Last player standing. 10 seconds left. Pakai berubah. Gak mati lagi dia. Aneh. Cuk, kena timing gua anjir. Gue liat di ar tadi nggak ada. Pas gue ngeliat lagi ada anjir. Make their fear your weapon. Or use a gun. Whichever. Wah, jelek banget anjir. Kenapa ya? Ikan. Nah, Baik kaget. gimana sih cara itu? Ray. Anjay. Berjoget jadi ikan. Lah. Ya, ada. Oh, ada Ada. iso. Iso. Cover going out. Shadows traveling. Buset, borknya mantap juga tuh. Pada pindah semua. Kayaknya ya beberapa. Enggak jadilah. Aduh. Gitu. Bring them down. Di mid dia tuh. Reloading. Careful. Ya.
Ada, beneran. Enemy spotted me. Go, go, go. Bring Kau, them kau, kau, down. kau. Udah jangan dilawan, Cuk. Reloading. Wah, anjir kile. Ya, salah Lawan. kalian. Udah, gue bantu. Cek set ya, Alam. aku ngecek lo. Yuk, cek yuk. Iya. Lu jangan deket-deket gua dulu. Gua agak belakangan. Nah. Thirty seconds left. Cover going out. Barrier created. Gue harus dekat. Light planted. Cover going out. Oh tadi dari sini ya. Reloading. Ada di lurel. Oh, ada. Bang, kayak ganteng gua ini. One enemy Ah, remaining. Satu doang. Nggak tahu satu di mana. Flawless. Nah, Nice. Dapat dua-duanya. Amazing. I am honored. Pakai stinger doang aja. Emang enak sih ngeres Last round in the Iya. half. Emang harus dimajuin. Bang, enak banget anjing. gila. Ini shorty Cina gini. Nih. Teng teng Got teng here. teng 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 teng. Teng, Request. Ini lah sering kan ya. Request aja kan. Kalau Lihat, Vandal. lihat, Rel. Grab the Ah, spike. ya udah nih, Rio. Apa anjir? Apa? Enggak jadi. Kayaknya gue tahu deh anjir. Maksudnya Aryo udah tadi apa anjir? Spike-nya. Lol. I had the Ya spike. resting enggak tahu di mana, Cuk. OP anjir. 3 orang di sini loh. 3 orang loh. Dia Iya, tiga orang. ngebom Hati-hati, kemana? Frank. 3 orang. 3 orang Di flank tuh ada. rotate aja, Di rotate flank aja ada. 3 orang. Ada ada res. itu. Res di flank. Ada timit Ada ada tuh di mid, ada di mid. Wah, di situ kiri. Anjir. Bangke. Oh, goblok anjing. Kenapa dia nih? Wah, dia operator, bro. Dia operator, bro. Attacker spawn. Bangki itu. Anjing kok OP sih? Buset. Ah, gila. Ngopi Malah semua. ke ini. Disamperin aja. Switching sides. Apa itu anjir emotnya ya? Yang mana? Happens. Sakin. Anjing Don't menjilat panic. aja lu. Anjing menjilat. Spraynya. Aku lelah. Go, go, go. Bebe. Zaki. Ya. Main Bio. Ganti gua. No, Ryoda mengganti. Lah, gantiin aku. Oke. Oh iya, Ryoda dari tadi sinyal 1000 gitu lah. No. Aku ntar TM. Ini kayaknya les nih. Ya, Ya. ini. Berapakah? Kita sih kayaknya. Iya, ada. Aduh, kayaknya udah loh kita. Benich. Tahu deh. Ramenich. Salah gua. Harusnya di sini aja. Wall raised. Padahal itu ya mukul-mukulin itu ya tembok ya. Iya. We'll catch them. Spike planted. Anjir, enggak ada yang nembakin itu. Masih belum ada masuk ya? Go, go, go. Tarik semua tuh mereka di situ tadi. Di situ. Last Wah. player standing. Ya ampun. Gua pantesan kok gua ngerasa kok gua kayak lag gitu. You're going to scatter for my stuff. Super easy. Aku kira kau mundur. Enggak. Gua mau nembakin itu, Bang. Gua ditembakin. Kita miskom. Bukan tim yang baik. Set. Set. Kacau mereka, Cuk. Jangan, nggak pede. Ada nih, Rio. Ada yang itu ya, DB ya. Itu rame be. Ah, di mid ada ya? Tak tahu, DB ada. Oh, Dia satu. tak tahu. Ih, udah. Tolong.
Oke. Takut amat sih gue. Aku shotgun cu. Wah, smoke-nya Jarak sih jauh. banyak banget. Satu doang itu. Spike planted. Lah, anjir udah ngepen. Iya, di B. Enggak maksud gua. Iri udah. Tolong. Dari tadi tolong. Ya ampun. Satu buy. Bohong rel. Sini. Ya ampun. Bangsat. Ya Allah. One enemy remaining. Sabar. Batu satunya mana? Di Tapi backside, kan- Bantu ya bantu. Halt. Di backside. Go, go, go! Udah, datangin. Nice, go. Mampus. Udah low langsung. Good job. Good job everybody. Udah set apa itu? Save the day. Mana RGX ya? Pandalnya Agoy. Nah. Easy. Listen up. Kill them before they Gading kill yang us. itu udah Sistem up. dijual ya gue pandal yang di Kill them before we kill us. Ini. RGX. Kenapa RGX? Udah lo jual yang akun itu ya? Apa ada di sini? Nggak ada. Pas Nggak ada RGX di akun gua. Mana ada sih Agoy ada RGX kocak. Mid-nya ya. Dulu apa sih? Dulu nggak punya. Dulu mah apa ya? Prime, Match Pang. Apalagi lupa gua. Oh yang sekarang bukan Aemondir, Primordium. Di Aram ya? BB juga nih, ada Gecko, ada Iso. Shadows. Mid-nya be careful, gua nggak lihat. Bolong lagi. Careful. Cover going out. Itu berapa orang dong tuh? Gecko sama Iso Di tadi. smoke. Ada son masih di sini. Here. Flank. Nggak ada. Di mid. Di mid ada. Nggak kedetek lelenya ya? Enggak. Mid. Masuk di wall. Art. Bentar, gue begal. Aduh. Tai. Begalkan Art. Di kanan. Ayo. Nggak ada. Waduh. Wah, 76 overhill. 81 gue. Remaining. 76 overhill. Spike down Mid. A. Ya mid. 30 seconds Aduh, left. nyangkut. Sini bang. Sikat. Oh iya deh, ada. Ke ini dia, ke B. Nice, dia loncat lagi. Oke, cara loncat segala. Spike-nya aja di Spikes mana? B. Oh sama dia ya. Sama dia. Ya, dibawa sama dia. Minha Oke. família. We won't lose. Ambil tukang. What? Gak jadi udahan cuy, sinyal gue udah oke. Parah banget. Kalau ada orang kayak gitu ya, anak dirahan. Harus bilang udahan dulu cuy. Nah, sisa gua doang sih yang tulisannya sih network problem mulu tuh dari tadi tuh. Makanya respon tembaknya agak telat gitu. Lu tinggal di area SCP sih. Di sini rame banget tuh pak. Wah, anjing. Tuh, rame banget anjing. Take hold. Ya teammate-nya tuh race ya kan. Enggak, Arisnya barengan. Awas, woi. Renanya masuk. Tai. Healing. Santai ya. Gua terpojok. Satu lagi di situ. One enemy remaining. Flawless. Yuhu, looting. One dream ends, another begins. Anjir, Spectre ini apa namanya? Apa sih yang senjata gue itu? Handphone gue. Dreaming. Apa? River. Seri apa? Dreamy. Iya, Riva. Dreamy Bull. Itu apa Ya dia? namanya Dreamy Cio. Dreamy. Itu Dreamy Ivory yang punya lu. Dreamy for Pandal. Dreamy Wings. Dream Wings. Oh. Mau dimajuin nih, Tastun mau. Enggak, gue stay sini buat ulti. Ada nih di B. Gua Kita timid ya? itu ya. Pecah. Mana tuh? Trot. Iya, satu doang gue. Mundur bang. Udah, Dua sorry. orang mati gitu. Ya ampun, bener kan kata gua ada yang di mid. Bring them down. Karel. Jagain Balik. aja, kayak begal aja. Enggak ada step bang, enggak ada step. Bring them down.
One enemy remaining. Last player standing. Bangke. Itu cuma feeling dong, Rio. Nggak ada step. Sakit. Gue ngerasa kayaknya sih pasti ada yang limit gitu. I'm out of here. Timing aja teh, jangan tinggal pokoknya. Iya ya. Ya paling gue mati doang Nggak sih. apa-apa, betahin aja, sabarin. Yang nyumpet aja di pojok-pojokan. Request aja kah? Nggak usah. Lebih enakan. Ya dia mau di pojok itu bagus shotgun sih. Oke deh. Tapi kalau jarak jauh pusing buat bantuin. Ya aja lah. Pistol kan ada pistol. Apaan tuh anjir? What the fuck? Sumpah, flash dead. Gua It's kesel you sama- and me. Tolong, anjing diculik gua, diculik. Ya ampun bener ada yang di mid. Itu Reynanya. Reynanya mid. Di sini ada Ark. Last player Bang, standing. Satchel gua nggak lompat tadi gitu. Ya, dikejar lo. Ih, ada lagi. Lari gak sih? Go, go, go. Tikus. Oke, tikus. Wih, ada shot lagi, Cok. Oke. Aduh. What Tapi the fuck? Sensitif lu berapa anjir? Hati-hati cuy, udah sil. Shotnya sudah habis. Semoga. ya loh. Oh ya ada depan lu. Ada Cok, di depan. Oh, di Kanan, depan. kanan. Nanti tuh. Oh, lewat sono tuh. Oh dia. Tempat sini kocak ya. Enggak. Ada sound-nya. Points. If one link breaks, the rest will follow. I'm out of here. Betah-betahin di mid ya. Ya betah banget gua di mid. Nungguin yang di mid ini bangke. Di wall aja. Udah, tapi dibolongin tadi sama Reynanya. Terus gua Iya. kan telat pick. Gara-gara ping gara ini internet. Absen. Wall raised. Ada Di sini nih. nih. One mid. Halo. Kalau langsung pindah aja. No charges. Oh yeah! Monster on the loose! Kena kah? Kena gua babing. Wah, Spike Aduh, ada planted. yang masuk lagi. Aduh, Mak. ada. Last player Oh, standing. senjata gua sih kalah gitu. Nggak ada yang di mid jadinya. Ini juga. Jancuk sendiri, cuk. Borong gitu ngapain. Padahal gua beliin bakso tadi kalau kelas. Telat. Gak ada deal-dealannya. I'm out of here. Again, their fear is a trap, and the trap is fresh. Ya miskin banget Kamu kita. Kita miskin. Kita miskin. Beatnya gue nggak lihat ya yang sebelah sana ya. Di sana ya? Oh, ada. Gecko, Reyna, Shadows travel. Iso. Ada di situ Belum ngumpul. belum masuk. Belum masuk. Curiga gua. Scatter. Titi spawn. Ya di sini. Hanya rame kan? Anjing. Tandingnya. Yang saya Aduh. gede-gede. Anjing. Ada lurker satu. Bantu, Cok. Jangan ngapain. Recek aja. Spike planted. Sendiri loh padahal. Nongol aja dari sini bangke musuhnya. Hati belakang kita ya. Ron. Anjing kau shotgun kayak. Nice. Reloading. Healing you. Satchel out. Satchel out.
No charges left. Di Your art ya. duty is not Iya iya, over. di satu di belakang. Hati-hati flank, hati-hati flank, hati-hati flank. Second. They had no right to do this. Ya, di flank dia. Flank, 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 hati-hati. Hi, fight's not over, you know. Nah, ini mas senjata gue yang sama. Go, go, go. Report tulisnya, iPad terus kan. Report, report, report. I go. Sudah di report biar dia kayak jadi ras. Udah jadi ram. Referensinya Ralph ya. Enggak. Rame di ah. Ading. Atau timid ya? Tembak bolanya. Oh. Bisa tahu gitu. Tastun. Oh, Biar nggak di ini. B lo. Bel mana bel? Pindah lah gua. Oh, iso, tadi iso. masih di sini, masih Iso, di sini. iso. Di spray. Ada goy. Belum. Enggak, si Jarel itu kok begal kok. Udah nge-flank kok. Tak berarti dia. Oh, jika kaget gua goblok. Bangsa. Rotatnya sih. Ini. Aduh, Ah, Omen masih. Aduh. Kayaknya ke B deh. Yap. 30 seconds left. Ada. Kaget di situ. wah bener masih ada yang limit. Spike Sorry planted. banget. Satu limit omennya. Cover going out. Kayaknya Ren. Samping lu ada ya? Ada tele tuh. Ah, seru. Nice. 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 What must be done? Ada. Set. Odinin cuy. Susah di sini jaraknya. Buat Odin. Bisa sih. Bisa, tapi kalau di B. Yang di B enak tuh Odin. Barrier created. Di sana ya? Ya, ada suara Tes. nih kok. Harusnya di sana sih, soalnya di sini nggak ada suara sama sekali. Geko di Aduh, di B. Aduh, gua nggak nyampe, goblok banget dah smoke-nya. Kentot. Oh, Ada nggak Kai? Nggak tahu, nggak kelihatan. Gua curiga. Oh, gue bingung. Aduh lah gua. Udah, aduh cuk. Midnya Geko di situ. midnya bolong ya. Geko di situ. Ada. Ah, ya itu urusan kau. Nggak mau. Itu urusan kau. Oh yeah! Parah. Monster on the loose! Panik dia. Good attempt. Nice. Nice kan? Masih ada lagi satu limit. Limit masih ada. Reina. Itu ada tuh. Tuh jangan mati sumpah cuy. Ada. Renanya nggak keluar Anjing. keluar. 30 seconds left. One enemy remaining. Ya ampun, Ya udah ada. Allah. Ya samping gua Mana persis, itu? tau nggak di sini nih. Nah biarin aja. Biarin aja. Mid atau flank? Kai, coba Rel lihat itu Rel, City Rel. 10 Main dalam seconds elbow aja left. kalau mau. Elbow aja. Ada tuh di Jarel. Di Jarel deh. Iya di Makan Jarel aja. emang. No time. Hai. Percuma ultinya bang. Oh itu dia. Nice. Bang, kayak di atas. Ya, atas aja. I'm out of here. Kaget gua aja. Gua tuh tadi kan itu timing dia di sini cok omennya bang. Serem banget hantu cok. DTM, Cok. Oh, shit. TM kau. Waduh.
Bentar, nggak wajib kan? Nggak wajib. Dengerin apa? Oh, nggak wajib. Ada perwakilan. Kalem. Perwakilan doang ya udah siapapun. Apa sih? Si Cancan juga di kompe tuh. TM turnamen itu UGK. Kenapa? Ada TM-nya. Technical meeting. Wall raised. Satu timnya ya. Ada OP. Aduh, betabat gua di mid ya. Cover Gak going bisa out. ikutan OP di B. ini. Apa lagi? Suara itu Lepas cepat baik. jatuh. Iya, di Gue ngeri omennya anjing, aimnya gila bangsat. Enggak sih, tadi dia kalau sama gua, Bang. Ya, kan. Reinanya sih gua ngeri sih. Kalau lu lihat omennya sih 27. Di sini ya. Spike jatuh. Spike jatuh lagi. Cu. Spike jatuh. Oh, udah. Dia hebat nih. Ya. Together. We are stronger. Yuk, We are strong because we are together. Don't forget that katanya. Ada TP ya? Sudah. This way. Lu nggak tahu TP kemana? Bring them down. Tuh. Bring them down. Gue usir dulu yang di main tuh. They're blind with Gue usir, fear. oh di main Oh, dua. di main 2. Oh, mainnya nggak kelihatan. Fuck. Gotta go. They're shocking. One defuse. Gue lihat sini ada Reina di sini. Satu art. Get out of here. One enemy remaining. Itu. Nice. Oh, what the fuck? Nge-lag. Kok nge-lag sih? Reloading. Aduh. Kena gua liatin kali. Gotta go. My ult is ready. Masih gua nge-lag sih. Save the day. High ping average tuh. Padahal gua di 3937 loh, enggak. Oh, ada yang 100. Time to stock back up. Itu paket losnya. Ryoda Can someone get this? atau Jarel. Thank you. Nice, sudah. Nah, gua kurang duit, Bang. Ekonomi Bel, shield bel. set boy. Sial. Bel. Untung aja. Kaget di chat. Bi. Wall raised. Ah, nanti juga pindah lagi ke A. Shadows Saya Ini kayaknya rame banget, pakai banget sumpah. Ada! Ada! Jangan kayak udah kayak. Ya udah. Ya. Di atas. Dapet gua. Oh, nah. Dapat. Ada Gua nggak- apa? Race-nya di mid. Gua nggak mau. Race-nya ya. Rico, last. Can't use this yet. One enemy Ada remaining. mid. Pakai down. Spike down B. Sama dia udah. 148. Tinggal disentil meninggal dia, Cok. Can't use this yet. Sentil aja meninggal, Cok. Iya, sabar, Cok. Sabar. Itu disentil juga meninggal tuh. Ya, sentil sih. Sentil. Serius 148 sumpah. Enggak, dia ini run and gun aja. Sumpah. Itu bukan Renan, ini tuh roket. Wah. Ya Allah. 30 seconds left. Gue di ulti, Cok. Disentil sumpah pakai pistol klik kanan meninggal dia, Cok. Halo Amanda. Gak usah pakai pistol, pakai satchelnya si Halo, Agus, halo. Cok. Meninggal dia. Habis bangke. Jangan. Ngeri banget. time. Oke. Aku bang ngelek bang. Sudden death. Cok, main bun, Cok. Real, Cok. Kocak, Cok. Main bun tuh. 148 anjir. Iya, kita percaya bang. Cuman gua tuh dengan FPS klien low tuh gimana ya? Nggak bisa diapa-apain lagi. Cara mau nyerah loh. Aduh, lagi ngecek, Cok. Kita lagi ngechat klien. Gila. Oke. Ih, 12 ya anjir. Ya makanya. Terakhir Terakhir juga ini. kita.
Rehat juga. Terakhir, aduh mereka lengkap lagi. Nice, yes. Sabar, Wuhu. udah hold aja cuk. Masih ada. Hold aja, Cuk. Dimit. Sumpah chill, kita chill. Together, play together. Ya, hold aja, hold. Pick 3 orang sini. Oh, 3 tuh. Oh, tuh. Eh, 3 dah. Rel pick bareng Rel. Sumpah Rel. Boleh. Ke B ya, rame. Di B di itu ada. Sabar tuh. 3. Sorry. 3-1 Oman. Kita ini defending anjir. Tapi emang pecicilan bro. Jadi mau ke tengah sini. Wall gua hilang. Di smoke di sini. Rel. Fix. Yang di mid gak ada kan? Gue di dalam smoke nih gua. Jauh banget. Woi, lagi. kaki kai. Ya. Biasa tele tuh si Oman tuh. Tele ke atas hati-hati. Fix tah. Stay lur, yuk situ ya. Kita tinggal retake kok nanti. Balik lagi. 30 Bang. seconds Apa, left. Step ya. Ah, kentot lah. Masih. Ada step. Ada step. Ada nih. Planting nih kayaknya nih. Kodoknya planting. Oh iya. Spike planted. Dapat lagi. Aduh, shit. Reloading. Sabar. Tapingin yo. nih, taping nih. Kalau mau Devis satu siapapun. I'll find you. Gua aja. Reloading. Press aja tuh. Rio, tolong Rio. Aduh, Odin cu. Last player standing. Nah, Rio, Susah. Rio, itu lu bolong smoke-nya. Iya bolong. Tadi yang harusnya lu agak minggirin buat supaya ini di spike-nya itu. Tapi lu malah nampakin spike-nya bukan di kalian. Aduh. Bolong. Langsung meninggal semua anjir. Iyalah, Odin. No. tadi pas ngumpet di situ, di smoke gak Rel? Apa ini? Gimana? Spike-nya. Enggak. Enggak. Oh, itu dia. Cuma pakai ini sih. Pakai bocil-bocil itu. Tadi Bocil. satu kalau masuk dalam smoke tembak Enggak ada. ininya, roconya. Jadi gue di itu sih di blind sih sama omengnya. Ya agak serem juga kalau ngepick ya. Iya, gue harus ini dong bannernya. Mana ya? Kok sejak kapan gue ada ini? Wih, ya, gue ada yang komik lagi, Omen. Dia udah iri. Oh nih, hanya Match unstoppable. found. Wih. Nah nih, Rio, map kesukaan lo. Top frag gak sih? Gue smoke lah. Aduh, Oh si apa Rio ya? udah nge-smoke nih. Apa ya, switch only lah. Itu judul. I am both shield and sword. Habis puasa yang itu. Rio, map kesukaan lo, Rio. Bind. Jangan es lagi nih gua anjay. Let's go. Oh, Here we go again. Webel nggak tahu sih. Tapi Gue yang enak. gue pengennya ada satu yang pakai ini si Cyper lah. Di map ini. Cyper. Oh, Ciper. biar nggak itu. Ciper kah? Mau diterapkan ya? No agoy. Aman. Aduh, jadi ireng gue sekali-kali gue. Irang. Kayak enak ini. Kita nggak ada flash loh. Gue bisa di asen doang. Ah, kita nggak ada flash, cowok. Oh, gak ada flash. Mendingan Cyper tadi, jangan itu. Chamber enak juga sih di sini sih. Aduh. Chamber.
Tapi dia cuma buat ngepick yang di A itu, yang Susah gini Better. mah. Their jet is Noob fast. Saibot jetnya. So are rabbits and squirrels. Saibot I hunt both. Asapnya ntar abu-abu itu. Ih. hitam. Oh iya hitam ya. Kalau abu-abu mah yang smoke. Smoke. Oh iya smoke. Ayo bus gua dong, Ren. Iya. Bus. Kayak aja deh. Sini Kai. Bus. Oh ya. Nunduk Kai. Udah. Ah. Gua nggak paham maksud si Agoy. Itu ini naikin itu si Mosa. Kenapa nyuruh gua tadi? Soalnya daripada dia make ininya mendingan ini. Ya, lu udah jauh, Bang. Bro, sudah jauh, bro. Di sini ya. Nanti dulu. Ada di long. Saya dulu Kai. Di long ada. Dia bisa TP soalnya. Oh, ramenya. Rame 55 Yoru. Gua masih gue tungguin atau gabung? Tiga-tiganya sih tadi dibilang ya. Tunggu aja. Ada yang TP. Teleport. Ada yang TP. One. Komen Barrier created. pakai situ dong. Semua gua habis ya. Sorry. Itu ada smoke tuh. Dia. Balik. Balik lagi. Oh balik. Nggak, balik. Aduh, Down. Oh my god. Last player standing. Oh my god. Lo tau sendiri, mata gue nih rada rabun nih kalau lihat yang kecil-kecil nih. Tuh kan? Itu yang ke B itu tuh, yang ke A itu clone anjir. Enggak, ada satu yang ngambil itu Klonnya loh. udah dipakai sih. Klonnya udah dipakai. Gitu. Udah dipakai Iya. di long tadi. Ada yang ngambil ops, kena itu klon kah? Ambil ops. Oh bukan beneran. Chamber low. Udah majuin aja sih, ngapa takut anjir. Lagian juga mesti mati. Siapa yang low? Chamber kah? Atau Cypher? Chamber. Oh, Chamber. Chamber. Nah, yang datang masih itunya. Nggak kena apa-apa lagi gua. Under my hood, Cypher. Ntar gue nih nggak enak banget posisi ininya. Nah, lecet. Mereka flashnya Kaget oh, ya, nih. Yoru. Yuhu. Sini. Oh, anjing. Oh. Cepet banget. Wall raised. Bolong tuh kayaknya. Nggak. Kocak. Enggak, itu semua gua. Ada. Belum masuk ya? Masuk anjir. Ada yang di Tuh, ini. ada. Bangsa. Lah, gua enggak Dua-duanya. tiba-tiba anjing. Lah, gua di mana anjing? Dua dibilang. Kobi bilang. Ya ampun, malah ke atas lagi. Bukan Tolong. juga ada. Tar. Buka dua. Bang, sabar. Kanan, Rio. Nice. Last player Rame standing. banget. Rame ya. banget. Gua nge-lag. Gua nge-lag. Spike planted. Aduh. Ya, enggak Di mati. klik kanan anjing. Di klik Itu kanan. Iya, di klik kanan anjing. Nge-lag banget. Oh, keburu habis smoke-nya sih anjir. When they do, Buru-buru banget take gitu. advantage. Anjing, gua shotgun untung gak dengerin gua. Oh, kayaknya gue tahu deh. Tadi kan si enggak jadi. Jangan rotate dulu, Cok. Apa ya mereka? Ya memang dari tadi nggak ada yang nggak cepet rotate gue. Barrier created. Real kah? Ah, jet. Nah, ada. Working ya? Wah, di hookah tuh. Ada. Rame. Di B juga ada anjir 2 orang.
Bang, kayak aku udah kena tuh chambernya 51. Kayaknya balik ini deh. dong. Aduh, anjing. Kayaknya balik deh. Ya balik deh. Balik. You call. Masuk, Cu. Aduh, Kai, kok kalau belum kelihatan jangan tembak. enggak. Gua tuh ngelek, gua udah nembakin tadi. Enggak tahu nembak pas Anjing. gitu kan. Ah iya. Last player Gua kan di standing. sini. Gua udah liatin yang ada di sini loh. Ada sininya, jetnya. Gua ngelek. Orang gila anjir. Tuh average high average ping itu tuh. Makanya low FPS gitu-gitu. Chamber, you are a good shot. Chamber, But you are when you good can job. bounce your bullets off the wall, then I'll be impressed. Reloading. Ini kayak telat ini respon gitu loh. Mereka udah masuk, gua padahal udah nembak terus Tighten nggak up kena the gitu. fences. Reo, tembak, Reo. Sabar. Yup. Slow. Kena bang, suruh mati lu. Waduh, di long ada lagi. Malas gua. Masuk Jet. Wah, anjing ke atas dia. Gua kira di bawah, bangsa. Nah, gimana? Gua kira bakal pakai TP. Spike planted. Iya dong. Side. Di sana semua itu. Gua nggak tahu satu di mana di mana. Jadi nggak tahu dibuat apa itu. Bentar. Gua recon dulu deh. Gua takut di belakang gua. Tuh. Enggak, dua-duanya. 105. One enemy Oh, dia remaining. low. Oh, udah mati. Di mana? Satu lagi. Sana. Ada itu di belakang. sini. Betul. Di side. Kau Ada. melihat anjing. Ya, di side. Iya dulu ngeliat tadi anjir. Sebelum TP. Itu kan ke open di minimap tadi anjir. Dua-duanya. We have come back Ya from Allah. Let's go. Enggak, lu juga ngeliat tadi sebelum TP anjir. Rel, Yang aku lihat tuh Cyber, bukan What Jet. the lo mau nggak ini Rel? Mana? Di sini Ion. Cyber. Boleh. Di sini anjir, jetnya kan lu kesini tadi. Lu kesini nih. Gua sih nyari-nyari ini apa Ada, snipernya tadi- nggak nemu. Tadi kan aku di sini, set lihat sini ada Cyber langsung ini tele Iya. lagi ke sini lagi. Jetnya di sini. Kelihatan anjir. Wes lah. Wall raised. Bang, kayak kau. Wall apa, anjir? Itu Ada masuk ke U-Hall semuanya Close, nanti. close satu dibuka. Salah. Kenapa lagi. telepon sih? Nanti kenapa lagi? Nggak bisa aja telepon. Satu dibuka ya tadi. Udah trap lu sih. Iya, ada trap kok. Nge-lag banget lagi gua. Suara dibilang. Out. Ntar. Di Ada. Reloading. Pokoknya jangan gitu dah, Kai. Dua di situ ya. Ah, pindah. Pindah ya. Dua. Pindah. I have them. Spike down B. Itu tuh mereka nggak nge-step atau gimana? Revealing area. Apa sih? Telepon. Found them. 1 2 Last player standing. Spike down B. Oh. Ada. My burden Salah never anjir tadi ends. gua. Gua di sini lah coba sekali. Bulldog lagi.